Paraking kapasalamatan at kayaduan ng ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine, Blesilda and Christopher of Memoir, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Liza Nulud, Sean, Carlen and Luan Dizon, Bobet and Lenny Cruz, Miguel Cruz, Maria Teresa Pineda, Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, BM Mylene Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Ducut Flores family, Lilian, Josefina, Cecilia, Cornelius, and Victoria Ducut, Andrew and Hermisa Maninang, Avelina Santiago, Pearly Lopez, Joel and Nan Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicholas and Amy Sikat, Lainel Gozum, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Allen Lizel Vitug, Titus and Nana Marie Parbo, Conan Nelson, Parbo Jr., Edgar and Reyna Parbo, Adolfo Garcia, Arturo Torres Jr., Ning Faharit, Ronnie, Mario, Maricel, Crispin Rizalin, Jeronimo, and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Edgar Gatus, Joseph and Lizelle Sapanta, Arturo Sr., Christy Torres, Peng and Gigi Lintag, Sofia Adriel Faharit, BNP Choir Family, Braulio, Abreta, Raymar, Ralph, Jan Romel, Reynel, and Rodanel Mandutak, Sikat Almario Family, Rodanel, Carlota, and Zephanie Blair Mandutak, Juanito David, David and Sazon Family, Cathy Manabat, Bondok Nulod Family, Mangune Hernandez Family, Christopher, Sanaida, Crizen, and Nicole Cuenco, Remedios Taruk, Reynaldo and Araceli Razon, Edgardo and Reza Ana Ramirez, Ano Shiravane Amanda Ze, Pedro Jr. and Juliana Salonga, Ariel and Daisy De Los Reyes, Jelly Sandro Coronel, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Mariz Malit, Winston, Jenna, Wayley, Midel, Ashley Macy, Faustino and Elba Kayanan, Elvira and Mike Alabanza, Giancarlo and Trixie Marie Alabanza, Evelyn and Nico Remigio, Nicaela Remedio, Kayla Angeline and Roland Kayanan, John Mark Kayanan, Eril Lester Cabaral, Nathaniel Belo, Renz Orlina, Marcelino Mendoza Jr., Aviles Lemuel, Princess Mendoza, Arnel and Marizon Giao, Nicole Ann Diaz, Rose Andrea Mendoza, Fidel and Puring Mendoza. Paraking makapasubaling kayaduanandi, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Schultles, Lito and Marita Paulem, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Odarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nell, Arlene, and Ferdy Nuki, Alfredo Jr. Kayanan, John Alfred, April, AJ, Aliana Marie, and Anika May Kayanan, Aline and Kyle Lasco, Angelo Minaves, John Mark Lasco, Randolph Latorre, Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, John Mark Abarde, Lizelle Precious, Ella Kaoleng, Ching and Divine Clemente,
AC and Diona Soriano, Sheena Yvonne Lazatin, Pilar Ocampo, Mason Chua, Lita Manarang, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Abner Eugene Gozum, Leo Chris and Ruth Manlutak, Minerva, Conrado, Concepcion, Charmaine, Cariza Marie, Ronilo, Jennifer and Rain Jasper Bisda, Cecilia Cruz, Leo and Chris Secharing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Joshua Ignacio, June San Paul and Jean Patrick Pasion, Rowena Pasion, Maria Fatima Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layug, Betty Ong, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Carayon, Rodel and Arceli Garcia, Mark Henner, Jerry and Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron, Eliza Kayanan, Mark Leo and Crisalyn Gatus, John Paul Isaac, Patrick J. Serrano, Albina Sikat, Bobby Albert and Shirley Llano, Froilan Dalit, Jari Kent, Jasper Andre Lampasa, Janet Christopher, Clarice Fay, Fry Andre and Hilary Kaoleng, Ralph, Raymar and Mariel Laika Manlutak, Araceli, Rodel and Prince Garcia, Ranjali, Roma, Regina Nulud, Lisandro, Lotis Bondok, Lin Jan, Lizelle Bondok, Nemesio Manilay Jr., Joan Salonga, Federico Hernandez, Rosalina Kayanan, Kenny Kayanan, para king Safe Trip Daring Partners Group Manila. Para king Malagwang Kapaldanan D, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilio Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Marita Paule, Patrick Joven de Leon, Eleuterio Ocampo, Omar Sanchez, Jimmy Huco, Corazon Vitug, Teresita Saraza, Irene Kiambao, Araceli Valerio, Francis Garcia, Attorney Jose Aquino, Alicia Kayanan, Cora Garcia, Antonia Guevara, Divina N. Nasing Evangelista, Catalina David, Karen Bautista, Bonatina Sanchez, Rosario David, Gabriel Ragonesi, Edward Manlutak, Aiden Marcos Lopez, Jenny Fernandez, Terry Davis, Josie Hinco, Jose Castro, Josefina Calma, Leonardo Kayanan, Lizelle Vitug, Celia Borlongan, Richard De Leon, Jenicio Cuenco, Maria Gracita Santiago, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Angelita Dabo, Gerald Michael Cauleng, Jerome McDonald, Elena Lacson, Rafaela Celestia Flores, Daniela Ocampo, Jovita Garcia, Maria Amara David, Linda Flores, Estelita Layug, Enedina Santos, Marieta Hernandez,
Harold Cayanan, Flaviano, Reynaldo, and Danilo Lorenzo, Rudy Vitug, Maria Manlutak, Crystal Jade Rodriguez, Maximo David, Rodrigo Vitug, Para King Kapayapon ding Kaladwadi, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Ertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasak, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary, Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Teodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Santiago, Victoria, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Tess Lasco, Saturnino, Chari, Adoracion, Esperanza, Orlando, Rodolfo, Juan, Dominga, Tarcisio, Susana, Ricardo, Jose, Poleng, Jose, Paul Christian, Philip Vincent, Felipe, Elfleda, Paulina, Chris, Alberto, Crescencio, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Antonio, Matias, Victoria, Ventura Sr., Ramir Sr., Paterno, Amelia, Santiago, Victoria, Tanner, Tyler, Alfredo Sr., Adelaida, Alicia, Marisa David, Ferdinand, Demetrio, Estela, Romeo, Benedicto, Arsenia, Jerry, Veronica, Angel, Arsenio, Maria, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Modesta, Corazon, Luis, Emmanuel, Fermina, Pedro, Godofredo, Marshall, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Ernesto, Junior, Aurelia, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Lucia, Estela, Archie, Nico, Crisanta, Roxana, Lydia Paule, Caleb Lawrence, Nicolas, Iluminada, Corazon, Resi, Gliceria, Andrea, Francisco, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Eulalia, Cecilio, Irene, Eleuterio, Esperanza, Dorotea, Magdalena, Albert, Estrella, Rafi, Rogelio, Lourdes, Lucila, Lorenza, Marcelito, Carlos, Socorro, Erlinda, Bernadette, Louie, Melania, Francisco, Custodio, Irenea, Trinidad, Romeo, Ramon, Jose Ligaya, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo,
Ermenihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Jose, Apolonia, Wendy, Marilu, Norberto David, Dominga, Martin, Emmanuel, Andre, Gloria, Glenn, Razel, Teresita, Inocencio, Kayla Crystal, Juanito, Sixta, Juan, Anatolia, Bert, Mark Anthony, Norberto Castor, Aurora Santiago, Aisha Richdale, Juanito, Melencio Reyes, Marciana Anthony, Sofia Wirberto, Bernadette, Nika, Raquel, Curvy, Gregorio, Josefina, Macario, Rosalina, Razel, Teresita, Francisco, Magdalena, Eugenio, Rita, Antonina, Abelardo, Armando Estuesta, Armando Teopaco, Erlinda Corazon, Marcelino, Emerita, Roberto, Lucila, Ado, Paz, Laurentino, Arcelia, Pelayo, Remio, Antonio Enriquez Sr., Perla, Resting, Carling, Berting, Rosario, Alistair Sunrise, Mario, Oscar, Tim Monks, Glenn, Ines, Inocencio, Cirilo, Terry, Razel, Apolonio, Milagrosa, Romeo, Antonio, Emelda, Miguel, Edgardo, Benjamin, Mardy, Darwin, Glenn. At ding sablang kaladwa, king purgatorio, lalong-lalo na itang alang makaga nakakarela. Si Claude Tampo, hinlagyuning pampo ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. Pamagdawan na yung abak, malubuday pa, kagom ning puso ng Isus at makiyanib king sakripisyo ning misa, mabilog ayato, darawan ko ke kayong sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog da ring sablang-sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato, ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam ng biyening banal ay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, induning Iglesia, ingbiyak ko kaniting patingapon, isuyo ko kay kayo at karing aliwang tao. Darawon kay ting biye para kayadwanan da rin kay kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapagnasan na ning kay kaming Santo Papa, kaniting kasulukuyan abulan yanasa. Sagradong puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami, kalinis-linisan na puso ng Maria, panalangin mo kami, patulunan ming Apostol Santiago, panalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayan tutu, sa sambandakot pasalamatan, ulining lugod at lingap, apapakit mo, kintawong kekang lelangan. O mapaglunos sa ipa, patawaran mo rin kasalanan mi king balang panahon, liligtas me at kakabus ing kekang balayan, amamaos at manalig, king kekang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib, baliktan mo kami at saupan, ikaming kekang anak, daralan kasakitan, paulining danong, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabus mo rin biyemi at kabiyayan mi kareting panganib. Itiadwan mingan kapamilatan ng Kristong ginumi, kaya bening banal Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, malunos ka kay kami. Banal Espiritu, pasiknangan mo kami. Mariang induming kalinis-linisan, abayan mo kami. Talakad tampo. Inganghel ning ginupe babalwaning Birhen Maria, Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Ani ko alipaning Ginoo. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. At ing divino verbo mi katawan niyang tao. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginuwa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus.
Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo, tapukunan mo sa apong grasya, ginuming Diyos, ting puso mi, at ampat king pamamalitaning anghel, akilalami ing pamikatawa ng taong Jesucristo ang anak mo, uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti, kang Jesucristo ang ginumi, yanasa. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Banal na Espiritu. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Espiritu. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Banal na Espiritu. King lagyuning Ipa, ampuaning Anak, ampuaning Espiritu Santo. Amen. Igising na, ipalipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, ipalipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Nauna kapatid, migising ka, ang kaligtasan mo malapit na, malapit sa kanitang minuna, minuna kang sinalpantayan, minsan datay ang daklutan, ing masalakarinig na banan, talumdum teka ng nilutan, at niyanit di kayang kayariyan. Igising na, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising na, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Katakawang ting pamangan, pamagpasa sa aking pamaglasing,
Jesucristo yasang mantabe, ingaldo along pamibiyemye, tinumuya at kalasan, balang penang iting kekambye, igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Panahon na kapatid, migising ka, kaligtasan mo malapit na, malapit kesa kanitang minuna, minuna kang sinalpantaya, datay lang naklutan, masalakarin ng labanan, galungtong keka ng nilutan, at miyanip king kayang-kayayan. Nigising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Nigising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. King lagyo na ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan at lugod at tula ning ginutang Hesu Kristo, manatili kaya kayongan. At kay ka antimuring. Kaluguran kong kapatad, masyayata mo pong makatipon pasibayo anting me nga familia. Ban mo niya kapasalamatan at kapurian king Dios, king ganakana, at alang sawang pamantabe kaya katamuan. Malugod tayo pong pasalamatan at purian ng Diyos, uling mapamakaluluya at masuyo kaya katamuan. Tahimik tala pong aduan, ing kayang kapatawaran, karing dakaltang kasalanan at pamagkulang, batang maging makasadyang midawon, kaniting kaya katamong banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, king Diyos, amayupayan tutu. At kaya kay kapatad, ulimi kasala kumbina, king isip, aman, at dapat, at niyaliwang kakulangan. Uliniti panigapukan Santa Maria, kapilan man Birhen, karing sablang Angeles sampon santo, at kaya kay kapatad, ing ipanalain niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alangang amen. Gino pakalulo, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Gino pakalulo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, tinubod me ing kekang Mesiya, king kekaming yatu, kambening upaya at pali ning kekang lugod. Tanggapan esan ning kasalpandayanan ning kabilugan mong balayan, bayang manatiling tapat king ebanghelyo, ning katuliran, lugod at kapayapan. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas.
Ing pamidalan-dalan daring ari, king lahi ng David, may ngari king dutong, ame kutod. Dapat nung makanano lang sisibot ding suli, king pun amitagan. Makanyanyang lunto, ing metong abayong ari, iba't ka ring palipi ng David. King uli ng espiritu ng Gino, tanggap yang kabyasnan, belwan, at gelingan, para king pamanimuna na king balena. Balo na ing kaburian na ning Gino, at makitakot yakeya, at ing ligayan na, at siya king pamanyuyo keya. Iya matul agpangking akakit daring keyang mata, o king daramdaman daring balugbog na. At wala no ring pakakalulu, king alang pamangabiran, at pamingwano matulid, ding may na. King amano na, may parusan niya yung bansa, at mga matela ring tawong marawak. Panibalan no ring kayang memalen, king hustisya, at king katapatan. Miyabela king kapayapan, ding asong gubat, at ing tupo, at magkirayang leopardo, siping ning biserong kambing. Mangan lang miyabe, ing biserong baka, at ing biserong leon, at ing manese karela, yaing malating anak. Mangan lang miyabe, ing baka, at ing oso, at matudtud lang miyabe, ding bisero ra. Mangan lang are, ding leon at ding baka. Eya numano ba lang ing anak, agyang piyalungan na ing ubingan, akamandagan. King Sion, ing bundok abanal ning Diyos, enemi ka ating nanumang dewakan. Ing bansa, mikatwan niyang belwan, king Gino, antimonong makanano lang mitmong danum, ding kadayat malatan. Datang ingaldo, potang imbayong aring iba't king lahi ng David, maging dandayo, para karing sablang bansa. Mitipon na ring bansa, king banal na syudad, at parangalande. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ngiral sa ing katuliran, king keyong kapanaunan, laganap ing kapayapan, nginit kapilan man. Ngiral sa ing katuliran, king kapanaunan, laganap ing kapayapan, nginit kapilan man. O Diyos ko, ing kaya kang ari, kaya kayang turuanan, matul aalang pamangabiran. King kaya kang hustisya, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Ngiral sa ing katuliran, king keyong kapanaunan, laganap ing kapayapan, nginit kapilan man. Miral sa ing katuliran, king kaya kang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing sa slag abulan. Mag-arya sa karingmingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikote ning yato. Ngiral sa ing katuliran, king keyong kapanaunan, laganap ing kapayapan, nginit kapilan man.
Sagipan na loring pakakalulong kaya daralong, at ding taong may paimburisan amangailangan kasaupan. Lunusan na loring may na at kalulo, at iligtas na loring alang agyo. Miral sa ing katuliran, king keyong kapanaunan, laganaping kapayapan, nginit kapilan man. Eyo makalinguan, ing kayang lagyo, kapilan man. At manatili ing kayang kabantugan, kalupan ning aldo. Manano na sanang ding bansa, adwando bendisyon ning Diyos, anti inggewano king ari. Miral sa ing katuliran, king kayong kapanaunan, laganaping kapayapan, nginit kapilan man. Miral sa ing katuliran, king kayong kapanaunan, laganaping kapayapan, nginit kapilan man. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karingtawu, Roma. Kapatag, ing sablang misulat ka rin kasulatan, misulat ban iturura katamo, at ban mi kakapanayan tamo, king kapamilatan na ning kapibabatan, at sikanan lub, ababiero, ding kasulatan. At manano na sanang ing Diyos sa panibatan ning sablang kapibabatan at sikanan lub, papalyaryan na kayong mika pamipapanupaya, king pamanuki king alimbawa ng Kristo Jesus. Ban kanito, ikayungan, king metong asiwala, ayang panganyeng kapuryan ng Diyos, at tibpa ning ginuta mong Heso Kristo. Uli na niti, king ikaligaya ning Diyos, tanggapan ye ing metong at metong, antimo ing pamananggap ng Kristo kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, meging talasuyo ya i Kristo, karing memalen Hudyo. Emo para apakilala na, kinging Diyos, biyasa yang tupad mit mong katapatan, king penga ko na karing pipumpunan da. Nune, para ari na nala namang dalan ding pagano, ban apaligayan de ing Diyos, king kayang pamaglunos. Antimo ing sasabihan ning kasulatan, uli na niti, pupurian da ko busal ding pagano, at dalitanan keng kapasalamatan, ing kekang lagyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Isadyaye ing dalan ning Ginoo, itulid ye ing daklat akayang dalanan, ting sablang tao, akit do, ing pamagligtas na ning Diyos.
ing Ginoo manatiliya kekayungan, at keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ta, linuwalya at menaral i Juan Bautista, king disyerto ning Judea, at antikeni ing sasabyana, sumisit kayot mi baliklob, uling malapit namo ing pamag-ari ning Dios. I Juan ya ing taong amanwanan ning propeta Isaias, anya nga nang sinabi, ing swala king disyerto kukulayit na, isadyaye ing dalan ning Ginoo, itulid yula ring daklat akayang dalanan. Megawa kimbuak kamelyo ing imalan asusulod ng Juan, at makababat yang megawang balat animal. Impamangana duron ampon pulot palit panilan. Migsadyala kaya ring tao Jerusalem, ading sablang tao Judea, ading manuknaan king kabilugan na distrito ning ilog ning Jordan. Pisyag dala ring karelang kasalanan at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Dapat panakit na karing dakala Pariseo at Sadiseo, apasiratang banpabinyag nga nakarela. Ikong lahing ubingan, ninuta ing minutos kaya kayo, bantakasan nyo ing daratang akaparusan. Nung tunay kong sisisi ka rin kaya kayong kasalanan, ipakilalayo king pamagbayo yung biye, eyo pangangas sasabihan king ikayo, lahi na kong Abraham. Sasabihan ko kaya kayo, hanggang karing batong deni, ing Diyos makapalto yung tunay ng lahing Abraham. Ngeni pa makasadyanin dugpa, ing palakol karing yamot daring tanaman, baning sano pamandutong mikakabungang mayap, makuto dia at miyugse king api. Bininyaganda kayo king danum, ban mapakilala, king sisyanyo painggulutan din kaya kong kasalanan. Dapat indaratang katukiko, lalo yang mayupaya kesa kanako. Eko man karapat dapat mamitbit ka rin kayang sandalyas. Binyagana kayo king Espiritu Santo ampon king api, at yung king gamat na ing kayang sabungke, linisa na ing kayang pidadaran at tipuna na ing trigo king kayang kamalig. Dapat ing sepo, dulokana king aping mamatda kapilan man. Kapatad, ing mayap abalita ning kakatamo kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Amis dakongan po. Tutuman po. Akakit da kayo ngeni, may bugna ko pong kumyak. Unahan tayo pa mo po yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo tamo po ngeni, ibatyak ang San Mateo, chapter 3, verses 1 to 12. Tukulya mo po king propetang Juan Bautista. At agpampu king kapanwalanda reng matuang Hudeo. Juan Bautista ing tauling diling propeta ning lumang tipan. At alanang lintong pasibayong propetang kalupana. Nano ang gangeni, ene papalto, patubod propeta ing Ginoo, alipo. Maniwala ko po ang gangeni, mitutubod yang padalang propeta ing Diyos para kaya katamungan. Eno babawong asan kalupa ng San Juan Bautista. Eno makaimalan balat animal, ken mong
ken mong katawan da. Eno mamangan duron, hanggang ita mong kapampangan, malagad na laki katamo ding mamangan duron. Pero hanggang ini po, papadalayang, papaltoyang, profetang magsalita, busal tamo. Ako mo po, balangkay, manakit kong profeta, may ngaring San Juan Bautista na magsalita kay kaming pari. In konkreto pong isipan ko, iya pong seto. Andat magsalitaya ka na ko, andat awsana ko, anya pong masakit ko, aldoldo awsana ko, para sabihan mong, among, agyo mo yan, panalangin da ka, pagmisa da ka. May ngariang profetang magsalita kay katamo. Hanggang itamo po, makatabmutang taong makanyan, taong hamunan da katamo, yugyugan da katamo, tutulak da katamo para magbayong biye, para lumapit king apong Ginoo, para maniwala king Dios, para may balik loob king apong Ginoo. Ang gagawin po, atin taong makanyan, na akakatabmuta mo, akikilala tamo, aranasan tamo, akakit tamo, agiganda katamo, para magbayong biye. Aranasan ko po ini, anyang may hospital ko. Minuna anyang sakit ko po. Pepadalay ing Diyos ka na kung meto nga profeta, anting tao. Pepadalay ing Diyos, anting metong sakit. Anyang minuna po, ako maniwala king sakit ay ni, ako man peninapan, ako man panayin sakit ko, isipan ko lagnat yang simple, pa hospital ko, milakone, kabukas mo. Pero miras pong parumingo, lalala ing sakit ko. Ang inyang delado ako king medical city. Kaya ba din doktor ka rin, dako tiknangan, x-ray, extraction, but kaya parumingo pong gagawanda ko. Kanyang taulingal do, by could me discharge, yung doktora ko, lepitan ako, maligid-ligid yung manlua, nga na, among, we treated you for heart attack. Kaya man po maniwala, at ma-heart attack ko, makapag-swim ko pang 20 laps, makapag-bike kong 30 kilometers, abedo kong maglakad, mag-precision, anyang kang Lenny, kayang Birhen, kaya kaya kayo, maswelo kong mag-obra ketikim parokya, hands-on kong lilinisan gana-gana, o ba't magka-heart attack ko? So, akong binsida ko po, rening kapatid ko, pa-angiogram. Yung angiogram ko, sinabi na pinin doktor, baradula, ringatlong uyat, keng puso mo, itang metong balbula, baka kailangan niyang palitan o i-replace. Kitan kaya po yung kapatid kong nurse nga ako, o nung eko pa opera, pwede ita. Ako bisang dumalan eh. Pwede yan. Pwede nga nanin yung kapatid ko, pwede. Pero dating ingaldo, minsan na kami bulang, baka 1 year or 2 years ka mo, matena ka. So, may pilitan ko pong pa-schedule King Heart Center para ma-opera. Ita mo pong midinan kong schedule ka rin, magitla ka nung liboreng waiting list, metong na yung milagro. At anyang atsuko po ka rin, miyaliwala ring profetang San Juan Bautista ding konkretong migsalita kanako. May ngari lang profetang linapit kanako at bisa ko oli, pakiramdaman ko la at dinan kong pansin. Adwa pong konkretong halimbawa ka rin ng San Juan Bautistang linapit kanako. Mumuna po ini. So may buklat ko po puso. Nung lo niya ating kong 8-inch scar kening salo. Maliban kanita ating 8 busbus, bisbus na lalamat siyan, lele puso, kening shoulder, kayang pulso, kayang butoy-toy ko, ating catheter, kayang asbuko, ating kaya makakaw. 2 days po kay bat ko may opera. Anyang milalako ng pakapata at syuko king ICU. Alang pwedeng lungob king ICU. Then mong nurse silang makalob. Panamdaman ko na yung sakit. Yung gawa ko po, kalupan na ning augal yan, kung manibata yung may hospital ko, agad ko magrosaryo. Milingat ko, magrosaryo ko, migising ko, magrosaryo ko, langgawan, magrosaryo ko, magrosaryo ko. Minsan pong bengi, akong dili, kitang madalumdum kong kwarto, kabang magrosaryo ko po. At biglang-bigla, totoo po yun eh, biglang-bigla, may nakit kong mga dinalan amadreng makapudurot kanako.
Piyak po buklat kayong mata ko, pota magmalik patako mo, or pota ay la akakit ko mo. Pero ali po, kabang populisan kayong mata ko, lalo lang maging masala dining madring makapadurot ka na ko. At libutad na po, metong yang babahing aliwa, Biblas. Kuntor papiyak kayong mata ko, lalong maging klaro. Ating taulindiling imahen ikit ko. Metong ya pong matwang lalaking pulubing pakalon na ko. Kabang papiyak kayong mata ko, bubuklat kayong mata ko, lalo yung pang lalapit ka na ko. Lalo na ako, tahimik, banayad, mitmong lugod, lalo na ako mo ning lalaking ayni. Kaya ba't po sa ako na api dugtong-dugtong na ano ita ng milyari? Abalo ko po kanyang maopera ko mismo. Denigang Madreng Benedictines, nakilala ko po. Pag sa karening Madreng aking superior da, karela ko po dinaguli. Kilala ko nga po. Kanyang maopera ko, abalitan ko, mag-retreat la po rening Madre. At sinabi na kanako, kabang mag-retreat la, ilangan panalangin dako itang aldong ay ta. Hanggang kayo po, balo ko vigil kayo para panalangin niyo ko. Kaya bi ako ka rin makapadurot ka na ako na ikit ko, itang behing ay itang antabayanan dako. Itang babaeng aliwa piplas ni Nita. Ala na pong aliwa, nune ing birhen. At itang lalaking lupang pulubing matuwang lalawe ka na kong mitmulugod. Wapin po, Santiago, yung kakatamong patron. Maniwala ko po, ikit, kulang, klaro, at konkreto. Eda sabihan, magbayo na ka raw nga. Eda sabihan, may balik na kalubking nga pong ginoon. Ali po, simple mo isasabihan da, kaya be mo kami kaniti, eda ka paboren, sopan, da ka. At nung atsuya ing birhen ampoy Santiago, e pumarayo, atsuya ing ginong Diyos. Metong mo isasabihan na, alay sumisi kayo, paingulot king kaya kong kasalanan. Kaya be mo kami, kaniting araranasan mo. Kadwa pong milagro, milyari. Bayo ko po lungog king hospital, si biyananda ko rin kakilala ko, kakalugoran. Arong ara, magsadya na kang 2.6 or 2.8 million gastusan mo para ma-opera. Balo ko po ini, meto nga pari, kay batay-bata pang may bypass, singilan na yung 2.6 million kiniking Angeles. At ipametong pare, may opera mo naman at yan, 2.8 million po ata yung ginastos na. Kaya po balo, siguro maragul ko tiwala king nga pong gino, balo ko inako pa barening Diyos, kaya kung man bigaga na ka. So, pepa-opera ko po, pe-hospital ko po. At yung bayo ko lumwal, pinta na ako ning metong a cardiologist, manuyang na pong aching fe. Nga na, Father, nga na, ito po yung bill natin, nga na. Magkano po, Doc, nga kumakanyan? Magsadya na ako po, sabihan na, 2.6 million. Anya pong sinabi na ing bill, may nga pagaga ko. Talagang may nga pagaga ko. Migtakay, may takutay niya, tinalakad niya, tela na ako gamat. Bakit, Father? Mataas ba? Masyado bang mahal nga na makanyan? Total bill, singil na po ka na ako. May git mong 600,000. Ala, itang milyon-milyon na asahan ko. Ing milyari po pala, ing minunan doktor, linawya ka na ako. Ing Laguna, James Ho. Kalagyune, ing kakatamong patulunan. Itang tauling doktor, physical therapist na linawya ka na ako. Etad na ako pagkimpasbulan niyang lumalko kong hospital.
Laguna, anak kaya pa mo po, James Mendez. Kung na ako pa, bakit tinatawag po ng Santiago ng mga tao nga nakanako? Inabalo. Sabi ko kaya yun ang pangalan ng patron namin sa Pilipino, Santiago. Ila po rin linaw kanako. So, ako po likon, ako pa paborin Santiago. At anang James, so ka rin ng 8 doktor, kaya na po. 8 lang doktor, makapadurot ka na ako niyang operanda ko. Tinang anesthesiologist, tinang diabetician, at tinang compression ko. Bayod ako po inoperan nga na kanong James Socarella. Pasis na natin ito sa langit. Huwag nating sisingilin. And they all agreed. Kanya po, makanyan mo yung bill ko. Siyempre, may mahid ko pong panulo ko, tsoko kim private room, tang anesthesia ko, bayaran kay. Pero yung pekamal, itang professional feedering doktor, dako po bitasang singilan. Kanita po, kutanda ko rin pare. O bate ako manyingil? O bate ako sisingilan intention? O bate ako bisang mag-second collection ketikim parokyata mo? Kaya po ba lumaka na nung pag-ibat ko karela? Pero ngayon po maging klaro ka na ako. O ba't etama ningil? Uling ikayo, iyo ko sisingilan. Kaya ba't ako maningil ko? Mihaliwala pong Juan Bautista, rimig salita ka na ako niyang Atsuko Hospital. Gaman nga ni. Gang ikayo po siguro makaranas ko makanini. Miyaliwang Juan Bautista, ring lalapit kaya kayo. Wata may nga riyang anak na magpalimos kaya kayo. May nga riyang kakaluguran kaya kayo. May nga riyang familyang papapansin kaya kayo. May nga riyang taong iyong mga kakilala agkatan akong magbayo, may balik loob kay nga pong gino. O may tangariya pong metong nga mestro magtinda palengke, agkatan na kayong maging maganaka. Deti po, may nga rin lang Juan Bautistang propetang magsalita kaya katamo kin konkretong biye aranasan tamo. At sana po makirandam ta karela. Amen. Bayo ko po lumulking hospital nga nanining doktor amo nga na gewami ing puso mo at miningil para magobra kang mas dakal para king parokya mo. Gewami ing puso mo ban kanita magikang younger by 20 years. Niya po, lupa na akong anak 20 years. Aliyan, halili. Gewami ing puso mo not only so that you could do more for your people, gewami yung puso mo so that you could be more for your people. Gewami yung puso mo, ban kanita, magobra kang mas dakal para karing parokya mo, ali. Nune, bakang mas maging maganaka para karela. Aisip ko po, metong sangkan siguro, ba't mitura niya yung puso ko, huling mapali ko buntok, mapamulyo ko, may lila rin niya. Pangako po ngayon, sopan niyo kanin. Iwasan ta na mo po ito. Noon masaya tamong miyabe-yabe. Hanapin po ng Fiesta Committee President. Chill, tana mong masayang miyabe-yabe. Anyamitin ang tamong bayong puso. Amen.
Ipasyag tayo po ing kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayan tutu, di na lang king banwat yato, at kang Kristo nga nagbugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, mi bait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalom ng upayang Poncio Pilato, mi paking krus, mete at mikutkut, tinipayo karing mete, king katlungaldo sinubliam mebye, pepayta siya banwa makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayan tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya kukim banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao da ring kasalanan, king pangasubliam meding mete, at king bie alananga. Amen. Abi-abeta mo pong mausking Diyos, nga tamong manalangin, Gino, mi biyebye ka, busal mi. Itangan po. Gino, mi biyebye ka, busal mi. Baning Espiritu ning kabyasnan, ang tabayanan na ang iglesyang parating mipapasyag, king mayap ng balita, ning kayarian, king sikanan, kayalan takot, at kambening maragula pamakirame, manalangin ta aking Gino. Gino, mi biyebye ka, busal mi. Baning Espiritu ning beluan, kesyen noring pamuntok, ding bansa, at ding sablang opisyal, pampubliko, king meto nga pamagnasa, king kapayapan at justisya para kring sablarang sasakupan, manalangin ta aking Gino. Gino, mi biyebye ka, busal mi. Baning Espiritu ning kausukan, dinandong sigla, ring sablang gagawa, karing batas, ban apabandyando ring karelang bansa, karing makatuliran, at alang pamangabira na batas, at dingukuman, ipairal doreting mipnong katapatan, manalangin ta aking Gino. Gino, mi biyebye ka, busal mi. Baning Espiritu ning upaya, pasiknangan nakatamo, at ipagluwaluta mo ing sablang mayna at matbud, at pagkaluban nakatang propetang maging siwala, ring kalulu, manalangin ta aking Gino. Gino, mi biyebye ka, busal mi. Para po, king karing kapatid tamong mag-wedding anniversary, idan ang po'y Kat Angeles. Para po karing minyindi, ning kaya katamong kandila ning Adviento, Dr. Leleng Santiago, Attorney Noy Santiago, ting kayang familia. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, i-babes Canlas, Archie Dinhochan, Honor Serrano, Aurora Guanlao, Raymar Manlutak, AC Serrano, Kong Willie Layog. At para po king kaya duwananda rites sampo Sting David, para king payapad ang pamaglakbe di J. Paul Kubakub, ampoy Jel at Adrian Manabat. Para po king kapaldanan ng Zon Vitug, Idelfonso Santos, para king kapayapa ng Catalina Gozum, at para po karing kaya katamong Catholic Women's League na makatipon ngeni. Para po king kaya katamong Fiesta Committee 2022, at para po king kaya katamong PPC, at para kaya katamongan, manalangin para karing balang intensyon tamo, tahimik, talangening, idawon king Dios. O Diyos ay bami, tagkilan mo kengan puso, ibuklat mo kay mata at kapanamdaman, bamilang damdaman, ding mialiwang swalang, magsalitang kayapan at katuliran para kakamingan. Itiaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo itindaong karinggamat mo, king kapurat kaligay ning kayan lagyo, ing kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Oy Iglesia. paming miglalang nung alaking sikanan, kabang antabayanan mo kami king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo rin ing ayn mit panalangin, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayungan, At kay kaan timuro. isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O iba, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Anyang migpakumbabayang mekisaut kaya kami anting tao, ti paranay tam binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami, ing dalan painturo king kaligtasan. Uli nita, kambeda ring sa blangkor ding Angeles, daralit ming kaya kaligayat ngaming ang kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaya kaming kapasalamatan. Darahon mila kaya dating tinapiang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaw mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, kintauling hapunan da, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyeng kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ang misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula dahil kaluguran mi, lalo-lalo na yung Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila, din kaya kaming makatwa, at din kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo na ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapurian, po tangakakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang nginiponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing amanong likwa na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan, nating kayo pa yan, nating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nung elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kay kaan timo. Malugod tayo pong ibigay ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan.
Pero ning Diyos sa milalako, taring kasalanan nanin yan. Pero ning Diyos sa milalako, taring kasalanan nanin yan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampan tanggap kay ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
kaligtasan. Mapilan mo pong kapabaluan, agkatanda ko po keng December 8, fiesta na ng Immaculada Conception ng Birhen Maria. May ngariya pong Domingo ini, so kailangan tamuan pong simba. December 8, alas 5:30, ninggat panapon ing misa. Iti mo rin pong aldong IT, inumpisan tayo ing kaya katamong malagong tradisyon, ing makarikilya para karinggang babay tamo. At inla pong aldo rin kaya katamong kalalakihan, dengan karpintero, itang Easter Monday. Ining December 8, aldo depo ring babay tamo. So ating pong atlong aldong novena bayo yung December 8, ita mumuna December 6 para po karinyang kainakan ababay, December 7 para karing mga tuwang babay, at December 3 para karing babaying talasawa at magobrang babay. Ita pong December 8 para kaya katamo ngayon pong babay ketiking parokya. Kay ba't kayong December 11, katugulong na pa po inining selebrasyon tamo king Birhen Maria, may kamaragul tamong Marian Procession, kay ba't na ning misang Sabadong 5:30 ning gat panapon.
Maragulya pong prosesyon ini, kumbirado la ring aliwang imahen ning Birhen, keti Pampanga, halimbawa Kimbetis, po balo na ko rin la ring aliwang imahen may kumbira po. Kay ba't pabalo ko nang ini po, ing simbang bengi tamo, magumpisa na po keng December 15, alas 7:30 ning bengi. Ito pong simbang misang ganingaldo, alas 4:30 ning ganingaldo, keti po king Pachu ning Pisamban. Atin mo naman pong misa karing baryo, King Villa Santiago, alas 5 ning gatpanapon, at Santa Ines at Santa Ursula, alas 6:15 ning gatpanapon. Kapanyawsan po karing kapatatamong kakasal, Irensi Gabayaron ning San Agustin, Kasalyakang Gian Eunice Sakdalan ning San Agustin, Iray Mark Laico ning Santa Ines, Kasalyakang Cristel Marie Salonga ning San Nicolas. Keti po Betis ing Kasalda. Dagdag paong kapabalwan kareng makipagparada keti Kimpisamban. Panupayayo po at sana aintindihan nyo. Din kaya katamong paradahan para ka rin lang taong sisimba ng Sabado ampong Domingo. Po paradahan, uling alakong paradahan karing pibale-baleyo. Ali po. So sana po aintindihan nyo ito at sana po panupayayo. Yung paradahan tamo para ka rin lang taong sisimba po. Kay ba't keng December 9, holiday ni. December 9, huling mapagalputan December 8, ala pong opisina, ketikim parokya tamo. Tandaan niyo po, Lunes sa tintamong opisina itanggat panapon, pero itang December 9, Friday, ala pong opisina. So, dito mo po, dakal po salamat kaya kayungan, at para kaya kayungan po, kaya kayungan menalangin, may mantabi, sinuporta, nanungan pedala ka na ako, penalangin niyo ko po. Dakal, adakal, maragul, maragul, taus pusong pasalamat po kaya kayungan. Ako milabas, ako malagwang galing nung po uliyo. So, pasalamat ko po, buong biya kong kilalanan ini at pasalamat ko pong maragul kaya kayungan. Thank you po. Palakpakan tayo po sa sarili namin. At inyo po atang dita announcement kaya katamong parish vicar. Viva Apong Tiago! Viva Apong Tiago! Palakpakan tayo po yung kakatamong patulunan. Welcome back po, Among Raw. Kabang daramdaman kayo po yung mumunang pamamasanan din. Ako po ay wasang panamdaman ko na anong panamdaman ko ngayon pong magbalik kayo. Atin tula, kapasnawan, king kapilubluban ko, ating kayabi excitement at sigasig king puso ko. Uling anti ko mo pong iwan, pablasang jiyan ko po lagyo at waning burinang sabian, misa sadya king dalan, king panyatang iyo. Nga na po ning propeta, king kakatamong mumunang pamamasa, panibalano rin kayang miyamalen king ustisya at katapatan, miyabe laking kapayapan ding asong gubat ating tupa, at magkera yung leopardo siping ning biserong kambing, mangan lang miyabe ing biserong baka, ating biserong leyon, ating manese karela, yaing malating anak. Among Raw, we have waited for so long, especially me, para king pamagbalik yu. Mi paranon kay po Pasko. Amen? Balo na po ning PPC at dening makadilo kay ning harapan, ing ka na akong panamdaman ngayon. Excited kaya nga po magbalik kayo. Lalo na yako, bisa na ako magbakasyon. Bala ko po, dasnan nyo ko po kening kasing puti yun na ako buwak. Ako man po may ayayat kalupayo, may ragul ko po at siyan. Kap na mo bigbalik na kayo po nung ali, yako na po siguro yung mayataki at mabypass kini. Biro mo po. Paano payayo ko po among nung balitan nyo pong migtamad ko, nung balitan yung eda ko kasing sipag, kasing lingap karing taong pakamalan nyo, nung balitan yung panekong alat lilibot, pero pasalamatan kayo po yung apong ginot dinina na akong makanitang makapasubaling pamakitagon king mura kong edad. I didn't know that that's how difficult it is to be in your situation. But I also didn't know that it was that fulfilling to work for these beautiful people. Makanita po pala ni Among, makagisa ning luguran at suywan na ring tao Betis.
Pero kabang magigisan ka, you will really feel that there is no other way than to be empty and be emptied for these people. Aintindihan ko na po at may obat, may magbarako puso ngeni. Pakananda na kang pakanan, pakapalyan da kabuntok na yung minsan, luguran da kang alang kawakasan, lugod hanggang kamatayan, literal, makamate, lugod. Bakit? Uling makanita po pala, the more you empty yourself, the more these people enrich you. The more you become patient toward them, the more they become patient toward you. To the point that it kills you. Mataya ka po tang migtamad ka para karela. Mataya ka po tang mila ko kakabibabatan karela. Mataya ka po tang yakamigsigasig para karela. Welcome back po among raw. Miyagnanta po pa si bayong sumuyo kareting kaya kayong pakamalan na parokyano. Kambening bayo yung puso, literally, bayong tubo at bayong espiritu. Kabang sisesen nyo kaya pong pasibayo, pusten nyo pong sesenda kayo naman po. Pasesetangan king Gino kay Tibetis. Let us together live now, not only to do more, sabi Yupin po, for these people, but to be more for them and be more for God. Dakal pong salamat king Gino at kinabuse na kayo para kaya kami. Dakal pong salamat at binalik na kayo kaya kami. Balakpakan tayo po nga pong Gino. At ngeni po, king makuya da penandi, tagkatanda kayo pong si Claude Saguli. Pasalamat tamo king kalam ning pamagbalik ng among raw. At idawon taya, iamong Raul, kambening bayo ng puso at espiritu, king lugod ning sagradong puso, kapamilata ning Indong Virhen Maria. O malugod na Indong Maria, induring kaparian, pasalamatan da kaking kalam ning presensya at pangapari ng among Raul para kay kamingan. Pasalamatan da ka para king pamanantabi at pamang-abuse mo kayang alang kasasagkulan king kayang karamdaman, bana kaya bemi at akapagobraming pasibayo, makipamastul kambening tula at kasakitan. Ingatan mi king puso, inganak mong iamong Raul, amalapit kaya kaulin ning kayang kasuywan anting pari, at uli ning upaya at tinggap na ban isunduing obra ng Kristo, king yatong kailangan ning kayang presensya. Ikasanang maging kandunga na, maging tula na, maging sika na at lalo na sopan ming mibiyebye king kalinisan na puso, bani ka mong buko ding lugurana at suywana. O kakamal-kamalan na puso ng Yesus, ikamingan keti, manalangin kami para kang among Raul. Binyeme kaya kami, para karing pamangailangan mi. Manalangin kami ngeni, para karing pamangailangan na. Balo ming gewa ming pari, king wangis ning sarili mong pangapari. Kay pabanalan me, kay wani me, nilanyan me, at kitmon me king banal espiritu. Tilduan me banturo, turo na kami, manaral, sumuyo, banmanantabe, mamatawad at pakabsyan kami king kekang katawan at daya. Dapat balo mi mo naman ing karake miya karing kaya kaming kasalanan, kasakitan at kakulangan. Balo mo naman king matutuksuya naman, mangay nalob, kalupa mi manam. Kailangan na naman ing suywan, nung makananong kailangan miing suywan. Kailangan na naman ing pamatulan at patawaran, nung makananong kailangan mi mo naman. Tutuking pasalamat kaya kaking pamamili mo kayang ibat kaya kami, ba naintindihan na kami nung makanano mi ang aintindihan. Magkasakit at tumangis kaya bemi, tumula at magsaya kalupa mi, miganaka at magtiwala kambemi, karake king kaya kaming pangatao, biye at kasalpantayanan. Agwan mingan ngeni keti keka, lalo na ikaming memalen mo keti betis. Ingibiye mo ka ngamong Raul, ingkala mabinye mo karing kaya kang alagad ka rin imaus. Ing pamagdaton mo king puso na, ing kabanalan king kaladwana, at tula king espiritu na. Bustan mong akit na kang masala, king pamamiraso ng tinape kaya bemi. Manalangin kami, king kaya kang kabanal-banalan na puso, para kang among Raul. Kapamilata ng Maria, inginduring kaparian, ingindu ng among raw, at indumingan. Amen. Talakad tapo at abe-abe tayang ining parangalan, ing sagradong puso ng Jesus.
Para po kareting pakamalan yung kaparokya, adwan ko po pasibayo among raw, ingke kayong bendisyon para kay kami. Abi-abi tapong pong pasalamat king Birhen, Bapong Maria, mitmo ka king Gracia, inginong Diyos at yukeka, wan ka rin sa blambabait, wan niya panamanin bunga ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Akalinwa na pong in-announce sa among Gian, ating ditak payar musal, kay bat na ning misa nga iti, para kaya katamuan po. So, pagdamutan tamo po, abi-abi tamo magkalmusal kining gasebo. Salamat po. At pasalamatan ko po ring Fiesta Committee, yung PPC, na migsadya ka niting almusal. At pasalamatan kay pong personal, iamong G, balo ko mig-organize yung vigil, anyang maopera ko. At ikikaya po litrato na yan didi. Migmise kaya tang gulot para ka na ako. So among G, ako kalinwan ito. Dakal salamat. Inginu manatili kaya kayungan. At kay kaan timuri. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Dito pong bisang pabindisyon specially. Timpanalangin masakit or masit kayo. Lumapit ko po king altar kay batnaning tauling kanta. Ating misa tamo midawone, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May piyabak po kaya kayo. Nakal po salamat kaya kayo. Igising namin, ipalipas na, paligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin, ipalipas na, paligtasan, malapit na, malapit na. Tahimik tala pong idukurem buntok tamo. Ingwanan tanggamat